Ni muno mwiroreri wa Muthingi TV ari thaa-ini cia miaraho na ni thaa mugwanja koguo ngakunyita ugeni na nigetha tukorwo tugitwarana hamwe nawe thiini wa gikunjiro kia miaraho itu ni ritwa riakwa njitagwo Muthoni wa Wambugu kana Muthoni mwari wa Wambugu ngakunyita ugeni ari tariki 14 muthenya ni wa mwambiririo hari kiumia giki naguo mweri ni wa Mworia Nyoni kuringana na imera iria Gikuyu agikorirwo agigitubundithia koguo mweri wa kanana ni mweri wa Mworia Nyoni naguo mwaka ni wa 2023. Karibu sana thiini wa metha itu ya mohoro na nigetha ngumenyithie uria bururi uregariura na no ukorokiraniria hamwe na ithui kuhitukira page itu ya Facebook na niyo Muthingi TV na ningi no uhuthire page yakwa na niyo Muthoni wa Wambugu. No tutanamba kumulika maria tukuhaririirie reke twambe tumulike matemo na nigetha tukorwo tukirikira thiini wa mohoro maitu ma thaa mugwanja. Na maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie. Kamiti iria iratongoria miario ya hamwe gutungana umuthi kwaririria mitaratara ya uria miario ya gwetha kihonia kigie bururi igutwarithio na mbere. Atongoria a mwaho wa Azimio guthie na mbere na gukumithia munene wa borithi Japheth Koome ni miario yake ya kuga ati ni miri makomborire na niguo kwihiriria ngahiha cia mirurungano. Na mbeũ njithi akaunti ya Kirinyaga gwikuruhania na mithako iri ta njira ya kuhurana na njohi cia ibango. Na riu tukigira thiini wa mohoro kuringana na uria andiki aitu a mohoro matuhaririirie na ringi njitagwo Muthoni wa Wambugu na tukiambiriria ni ati kamiti ya iratongoria miario ya iguithanio gatagati ka thirikari ya Kenya Kwanza oro hamwe na mwaho wa Azimio mwena wa mung'ethaniro muthenya wa umuthi ni mathiete na mbere na gukorwo na gikaro kiu kiria gigukorwo gigithie na mbere gukorwo gigicokereria kumanaga na kiumia kihitukite na thiini wa cikaro ici irakorwo igitafanio kuria Bomas of Kenya guku mucii munene wa Nairobi kuria mwaho wa Kenya Kwanza uratongorio ni mutongoria wa ari aingi thiini wa bunge Kimani wa Icung'wa naguo mwena wa mung'ethaniro ugitongorio ni Kalonzo Musyoka na ngicuthiria ndirona kuri mendekithia maria makoretwo magitongorio kuma miena ino yeri na mwena wa thirikari oni marakorwo magikienda gukorwo gukiumbuka wabici ya Minister Nyafara oro hamwe na wabici ya mung'ethaniro kuria nakuo mwena wa mung'ethaniro marenda gukorwo gugikiariririo horo wigi mainie na thogora wa muturire gukorwo ukiambatira oro hamwe na makamishona ma IBC gukorwo magithurumwo na hamwe kinyagia sava gukorwo cikihingurwo na nigetha gukorwo gikirorwo githurano kiria giriga gukorwo gikihituka. Reke twamukire riboti ino no ni tugukorwo tukigithie na mbere na kumirumirira na njira nene oria marundo maragikunuka na ndirakiona atongoria matiganite magithie na mbere na gugiikia mawoni na mawoni ngurani makigemainie na cikaro ici. Ni tukuhangania na riboti yo na warie na hatakiri undu tanganja ni tugukumenyithia maria magukunuka kumana na cikaro icio. Tumurike riboti ingi iria Minister wa Githomo Ezekiel Machogu ni athiete na mbere na gutetera thirikari kumana na makinya maria ithiete na mbere na gukorwo igitacukia megemainie na githomo akiuga gucenjia kwa mitaratara ya githomo ni maundu magukorwo makirehe ugaruruku mwega muno thiini wa githomo. Araria miario ino kana akoretwo akiaria miario ino ari igongona-ini ria Ogembo PAG gicigo-ini kia obunge kia Bomachoge na kuria minister ucio athiete na mbere na kuga ati urugamiriri wa arutwo ni ugukorwo ugicenjia na ninge mutaratara mweru urongoroirie gutigirira mishara ya aria marugamagirira githomo na mathukuru ni yakorwo ikigacirithio na njira nene. Ni mangaiko pending fees katika university yetu ikawa imeenda mpaka 62 billion. Ndio mimi pamoja na rais tukaketi tukasema lazima tupate jawabu ambayo itasaidia Wakenya, jawabu ambayo itahakikisha ya kwamba kila mtoto wetu asa ametoka familia maskini, ametoka familia yoyote ataweza pata masomo, asome university, asome teaching institutions, na hakuna Mkenya vile tunaongea sasa atakaa nyumbani kwamba amekosa school fees katika university. Ndio tumetoa mfumo ambaye scholarship mtoto anajaza form hata ile admission ambaye mnaona mtoto anakuja naye ikituma kama ni kutoka Kisii University kuna bahali imeandikwa hapa na tumetoa kwa mtandao pahali ataenda atajaza na iko wengine watapata 82% scholarship na 18%
role ya Higher Rules Education Board. Mimi kama kiongozi hapa Kenya, mimi nikizungumza sasa kama Babu na Mama, ninaunga mkono uwiano kati ya mirengo ya kisiasa. Hiyo ninaunga mkono ya kwamba wanasiasa wawe na mbinu na mwelekeo wa kuzungumzana. Leaders must be able to talk and consult and resolve issues maturely. Mimi ninaunga mkono kabisa 100% rafiki na heshima kati ya Rais William Ruto na kiongozi Raila Amolo Odinga. Ninaunga mkono kabisa ya kwamba kuwe na heshima, kuwe na uwiano, kuwe na ushirikiano, lakini hiyo heshima lazima iwe na foundation, iwe na anchor. Na tugitigana na riboti hiyo ni ati atongoria matiganite kuma mwahu wa Azimio la Umoja ni mathiete na mbere na gukirira mutongoria wa maabitha a borithi Japheth Koome ni miario erega gukorwa kirekereria akiuga mwahu wa Azimio ni mere makorirwo magikombora na gukorwa makimenyagia mabarabara-ini mari na itanya ria kuhaka maabitha a borithi ndoro. Akiaria gicigo-ini kia ubunge gia Tesco ya Rugongo, mubunge wa Bumula Wanami wa Boka ni yoritie mundu gwitwo Japheth Koome gukorwa kihoya muhera kuri Kenya. Tunataka serikali ijiheshimu, ijitambue, iangalie Wakenya wote. Ukiona watu wakipigana wakienda streets, si ati tunataka. Hatutaki kwenda streets. Ni kwa sababu umefika mwisho. Ukichukua hata paka, uiweke kwa nyumba, uisukume paka kwa ukuta, itakuuma. Hata kama ni dogo, itakumaliza. Inaweza kupiga makucha ufikirie unapona, kumbe umepata terminal illness. Kwenda hivyo na kwenda mpaka kufa. Tunaelewana? Maona sasa wanao watu hoye haya. Piga watu risasi. Piga watu risasi, tunazika watoto usiku na mchana. Yule Inspector General ambaye anataka kuwa mlinzi wa security yetu anatuambia watu walienda mochari wakahaya miili wakakuja wakaweka hapa TTV. Na tunazika watu. Wale watu wanataka haki yao. Wale watu wanaongea wanafikiria kama mimi. Sema pia Western ni Kenya. Tunataka tuheshimiwe. Serikali ambayo inapatia kazi kubwa kubwa jamii moja. Kenya Ports Authority, Kenya Airports Authority. Hiyo ni si jamii moja. Kenya Power, Kenya Pipeline, Geothermal, Energy Regulation, Zoya Sugar Company, Kenya Seed, Masinde Muliro University. Jamii wakwenda kuzaliwa. Na rureke tuikirie oro hanini ntuko tugicokereria thutha kaida gatari kuraihuthie na mbere na gukumenyithia uria maundu maikaire guku bururi-ini oro hamwe na nja ya bururi. Kuhagira riko na kuihura ni ibataranagia kugia na rangi na munugo mwega niguo ikaguciriria mucirei. Na nikio nyumba ya Mugikuyu ndiagaga itaha ria kugagura mugeni. Tabarĩra-inĩ ya itaha ria maitu tugutaraga njĩra ya kuruga irio ngũrani na onawe ugakenerera urugi waku. Nyitanagira na Jerry wa Nyakio o kiumia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ tukirunga thiri cia urugi guku kwa Muthingi TV, kihumo gia gutherema. Muturire-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni
na amwe maihoretwo nĩ ihoru, no harĩa yothe gũtirĩ ũtarĩ karũgano gake ka gĩkeno, kĩeha kana matĩna mũndũ anakĩruka. Ta mwana nĩ ndatwĩkire so embarrassed, na hau nĩ ndakorirwe no thũ mũingĩ mũno towards my mom. Ndakĩmenye ngoma nake tikĩhĩ. Ndakĩmenye nake ngoma tikĩhĩ. Nĩkĩo niĩ Njeri wa Mwangi tũkĩte na tabarĩra ya rũgano rwaku kagĩa na kamweke ga gũtwĩra marĩa wanagerera na gĩthomo kĩrĩa wathomire kũrĩ macio mothe. Nĩ o Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Hihi nĩoĩ nĩrĩ marĩtwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahũthĩkaga? Nĩoĩ makinya ma gũkinyũkia nĩguo wone kĩhoto gĩaku kana kĩa mwana waku? Andũ nĩmetĩkĩrĩtio kĩwatho kũrũrũngana. Ndwagĩrĩirwo gũtwarwo police station nĩ ũndũ wa defamation. Tabarĩra-inĩ ya watho kĩgeri-inĩ tũgakũhe kahinda ga kũria kĩũria na gũtũhe woni waku. No mũhaka ũkorwo na evidence na niĩ ndĩna right ya gũkũreport. Ndũbatiĩ kũruma mũndũ o wothe, ona kũngĩgĩa na thĩna nĩ kũbatiĩ kuoya ikinya rĩrĩa kwagĩrĩire. Nyitanagĩra na niĩ your lady Waitherero wa Njoroge thĩinĩ wa tabarĩra ya watho kĩgeri-inĩ, tũthome na tũhĩge hamwe ici ciĩgiĩ watho oro ũndũ ũmwe na kĩhoto gũkũ kwa Mũthingi TV, arĩkĩo kĩhumo gĩa gũtherema. Na hagonyitio genio rĩngĩ tunagetha tuthiĩ na mbere na kumurika mohoro o torĩa tũkũharĩrĩirie na tũkũingĩra na riboti haha ya kĩeha kũrĩa gũtumũkĩte kĩmako kĩnene itũra-inĩ rĩa Exoro kũrĩa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Bumula kaunti-inĩ ya Bungoma, na nĩ thutha wa mũtumia ũmwe ũrĩa nĩ wa ciana 4 gũkorwo agĩkuruhanio na njũragano ya mũthuri wake kũrĩa kũrakorirwo arũkĩtie ciĩga imwe cia mũthuri wake oro hamwe na rũrĩmĩ rwake, na kũringana na famĩlĩ ya mũtigaire maugĩte andũ aya erĩ makoretwo na mbara cia kĩmũciĩ na makahoya thirikari na nĩgetha ĩkorwo ĩkĩmethera kĩhoto kĩao. Akaanza kumuuliza, na sasa kwa nini unabeba mahindi? Na yeye alisema mahindi ikae huko chini. Akasema yeye ajui, lakini alisema tu abebe mahindi. Ndio wakamshika. Akasema sasa apelekwe kwa polisi kama bado tunatafuta ango. Tukaenda na yeye mpaka huko, tukamweka kwa polisi, tulikuwa tumeacha huko watu wanamtafuta. Tukapigiwa simu, ango amepatikana. Wamemfunika mabati kwa room yake. Tupoza huyo askari wakamchukua wakamweka ndani, tukakuja kuconfirm kweli ango ameaga. Wamekuwa na mgogoro. Last year alimwekea sumu kwa chakula, tukafanya hiyo kesi, akasema hata irudia. Sasa ni mgogoro ambao umefutana kitu kama mwaka mbili hivi. Nimepata kwamba ameshauawa, amekatwa sehemu zake za siri, ametolewa ulimi na pia alichinjwa kwa shingo. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo tunashtumu na tunaomba serikali iweze kuchunguza. Himizo tu kwangu ni kwamba tukue waangalifu sana katika familia zetu, especially wazee wenzangu, ndugu zangu ambao tumeoa. Kama kuna mzozano wowote, tuweze kutoka kwa haraka, tupate ushauri wa wazee na hata kanisa ili tuweze kusuluhisha isifike mahala hapo. Langu tu nawaomba kwamba serikali imechukua kesi hii kwa mikono yake, tuache serikali ifanye mambo yake. Na tugakiuria andũ kaba kwaranagĩria handũ ha maũndũ ta makorwo magĩkĩhanĩka na tũgakĩhoya kĩhoto
kia family yo nigiko gigiethanwo nayo. Tutigane na riboti ingi tumurike maundu mangĩ kũrĩa mbeũ njĩthĩ nĩ mathingatĩtwo gũkorwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere na nĩgetha gũkorwo makĩhũrana na ciĩko cia kuoha nda marĩ andũ anini makĩria marĩ macukuru-inĩ wa Toroso kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mount Elgon igongona-inĩ rĩa ũkũngũĩri wa mũthĩ wa mbeũ njĩthĩ na rĩrĩa rĩrũgamagĩrĩrwo nĩ gĩkundi kĩa Imagine Leaders Foundation. Nyititemi matiganĩte nĩ macoketie ngatho oro hamwe na gũkĩũria mbeũ njĩthĩ makorwo magĩthemana na ciĩko ici cia kuoha nda marĩ anini, harĩa arendekithĩtie andũ amwe kana andũ 14,000 harĩ o mweri na nigetha makoragwo makĩhũrana na nda cia gatene. We as a county, the statistics zenye ilitoka juzi, sisi tunaongoza kwa mambo ya mimba za mapema. Kusema kweli wapendwa, mtoto wa miaka 10 akipachikwa mimba, what do we expect out of that kid? Because at the end of the day, pregnancy, it's a journey. Watoto wetu wadogo wa primary wanafanya abortion kila siku and nobody cares. Nobody is fighting for them. You see this percentage of youth when wamesoma wamefika mbali, it's only 20 or 30% of them. Most of them wakipata mimba, they get very small hiccups. They live their life there. Tukirudi miezi 2 nyuma yetu, mkinisikiza, tumepoteza watoto 17. That is from the age of 19 kuanzia miaka 19 mpaka 10. Hao ni watoto tumepoteza kwa sababu ya mimba za mapema. Service and the Youth Care Service is an initiative that really taps into the creative ability and capacity of young people to create local solutions for their communities. As a county, 14,000 teenage pregnancy. That is for the 3 months that we are having in this quarter. My people, mtoto akipata mimba kwa njia moja ama nyingine anaweza fariki kwa sababu ya hiyo mimba. As waziri wa gender and Opora can attest, there is an action that we have taken that is really going to hurt somebody. Wanaweza, vijana tunaweza. Kwa hivyo ombi langu ni kwamba Madam Waziri, serikali iendelee vile inafanya ya kaunti hii ya Bungoma kusaidia vijana wetu. Through the Youth Day of Service, this is the second time. We started last year, we were here in Bungoma, na vile Chebeta alisema, and the Youth Day of Service happens across Africa. Na rĩu tũmũrĩke mathako marĩa tũkĩrĩ namo thĩinĩ wa metha itũ ya mohoro kũrĩa ndĩrona mbĩtĩka kana timu cia Ngonya cia KCB nĩ ihotanĩte ngerenwa-inĩ ya kana kĩrũmanĩrĩrio mwaka-inĩ ũyũ kũrĩa athaki marakomirie thukuru wa Strathmore bao 17 harĩ bao 12 mbĩtĩka-inĩ cia finals oro hamwe na iria irathakĩirwo mũciĩ mũnene wa Nairobi. I think winning the finals of our missing twice from Mombasa and then Prinsloo. So coming out and gathering the mental strength to be able to go all the way and getting to a final, it was a plus. So it's just a mental boost. They've won the last one. They have a break now to prepare more for the next one. So we'll still keep on working. There's a lot that we still need to adjust to be able to be that unique team that can go all the way and win both teams. So we'll keep on pushing ourselves and see if we can get everything right in the next one. No, I think the boys have come in well. We had 2 different circuits. I mean, Driftwood and Nakuru. Prinsloo didn't come out very well, but we built up as a team, and we know that as a team, KCB is a fantastic rugby team, and we knew it's a matter of time before we pick up. So the boys have done a very good job. We're very proud as a bank that the investment we are making in the whole rugby, you know, is trying to bear fruit, and we're very, very excited that we've won this. I mean, we are as good as the next, you know, the last competition. So we are going with the next one
in Eldoret, the TSAP, with a lot of energy, with a lot of focus, with a lot of confidence. And I think we will continue to put the work in to ensure that we drive rugby to the right level. Na timu ya mufira wa maguru ya Imwana cia Menis hamwe na iria ya Rugari mwena wa Nyarari kuma kaunti-inĩ ya Kakamega nĩ marakorirwo makĩiyũkia ũhotani hĩtahĩtano-inĩ cia Chapadeba na Safaricom mwena wa ithũĩro kũrĩa Menis marakorirwo magĩkomia Imwana cia Rugusi bao 5-4 kũgerera penalty na kwa gũkũ nayo timu ya Rugari ĩkĩhũra Kakamega Starlet bao 4-0. Game ilikuwa poa. Sisi tulienjoy kwa sababu ya training ambayo tumefanya. We have tried to do our best. Na kwa training tuna enhance so that to achieve chenye tunataka. Kama utakuwa umeprepare your mind, hakuna vile utacheza kuwin na mind yako ija prepare. So mimi niliwa prepare psychologically, then nikawapa moral. Si mara yetu ya kwanza tukicheza na Muira, so tulikuwa tunajua formation of play yao na venye yao ucheza. For the regionals, tuna prepare by enhancing our training kwa kuwa atu-underrate timu yoyote. Sisi ni wazoefu, tumeshinda kombe ya Chapadimba mara 2 mfululizo, 2019, 2018, 2023, tulijua nini tulikuwa tunatafuta na ndio maana tuko hapa kama washindi siku ya leo, na tunajitayarisha pia kwa regionals tuone kama taibuka kama washindi. Regionals tutachukua kila team, wale ni washindi wa regions. Nafikiri Safaricom imefanya jambo la busara sana, sababu hiyo scholarship it goes a long way, and in most cases these talents that you see on the field ziko na masaibu mengi sana huku nyuma. Most of these kids kule nyuma hawana mbele wala nyuma, na nafikiri ni jambo la busara. It's a plus to the previous editions. This scholarship has come in with a lot of value. It's going to add so much value, and it's going to help the students at least achieve the objective. Game yetu ukiona first half tumekuwa chini, but second half tumefuata maoni ya coaches hapo nje. Game yetu second half tukaimprove. Hapo sasa ikabidi sasa unacheza individual sasa. Regionals tuna prepare, tutakuwa tuna train pamoja, tukimaliza coaches anatupea hapo advice hivyo tu. Na tukirekereria na mathako ni ati Mbeũ Njĩthĩ kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga ni mahũthĩrĩte taranda ciao na makĩria thĩinĩ wa mĩthako ya mĩbira ya magũrũ na nĩguo kũhũrana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia iria ikoretwo ikĩmagũmĩra na njĩra nene. Anake a kuma kũrĩa mwena wa Gĩcũgũ thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga makoretwo magĩtabania mĩthako maya kwa mahinda kwa kahinda ka mĩeri 2 rĩu. Tumeona faida nzuri sana ya kuwa na mipira kwa sababu wachezaji na vijana hawajihusishi na dawa za kulevya siku hizi, kwa sababu kama wako busy na wako kwa uwanja hawatakuwa na tabia mbaya ya kunywa dawa za kulevya na mambo ile ingine. Kitu ingine tumesema tukikuja kwa uwanja tunafanya ile kitu inaitwa network. Tunajuana mashinda yetu, tunajua talanta zetu na tunapangana vizuri. Ile kitu ingine nimemwambia kama vijana wa Njokeni, tulisema kila club itanipatia wachezaji 2 tuwapeleke polytechnic wafanye kozi ili wajue sio ati mpira tu kwa uwanja, hata kwa ile mambo ingine ya kuendeleza maisha tutakuwa pamoja. Kama wachezaji kama tunaweza jiunga kama groups to register our team kama self help group, hiyo hazina ikikuja tunaweza wapatia muweze kujimudu katika maisha. Jana na leo tulikuwa tunafanya scouting ya under 19 at sub county levels, tukamaliza jana tukapata team, na leo hii tulikuwa hapo Kerugoya Boys tumechagua timu ya Kirinyaga ya vijana na wasichana. Hizo timu mbili zitakutana na timu za Nyeri, Nyandarua na Murang'a wiki ijayo, na ni matarajio yetu kwamba tukienda huko timu zetu zitakuwa wasindi na kutoka hapo tutaenda national level, na ni maombi yetu kwamba timu zetu za Kirinyaga
sitaibuka kuwa waziri, si ndio? na ngagicokia ngatho muno makiria hau niho tugwikirira gaturumo mohoro maitu thini wa gikunjiro kia mohoro nie njitagwo Muthoni wa Wambugu na ni ngatho muno makiria ni inyuothe mwathi na mbere na gutwirorera guthoma messages oro nini ndomereri nguhe MC kama wa Jerry arauga ari mitambo-ini kuma kuria mwena wa Westlands ni ngatho be wa Macharia na Murugi Job tuned from Gathithini Gitathini kuria kaunti ya Nyeri. Dr. Hook mwena wa Kikuyu asanteni sana inyuothe mwatwirorera ona kinyagia ndikitwo a mohoro ni gutigirira gikunjo giki ni giakorwo gikigacira nie tugacemania na inyuo muthenya wa rucio thini wa tafarira ya igaguriro kwambiriria thaa 1 kinya thaa 4 cia rucini twi hamwe tukimurika uhoro wigie bururi na makiria tukimurika miario iria gutinda ikiariririo kuria cikaro-ini cia Bomas of Kenya gatagati ga kunanira njung'wa mwena wa mung'ethaniro oro hamwe na thirikari ya Kenya Kwanza oro hamwe na maundu mangi magitiganite kogwo ni turianire giathi tugacemania muthenya wa rucio ari wa keri Ngai atukinyaniria no kahinda gaka ndimutige moko-ini mega matafarira citiganite kuma kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema tidai thayo na Ngai wa muoyo amurathime njitagwo Muthoni wa Wambugu na thini wa social media Muthoni wa Wambugu Nyarari Ngai amurathime.